Pērā I te marae, he wāhi kia piritahi, he wāhi kia kohoki. For the first time I walked in and stood in front, and I was overwhelmed with emotion, with awe, with the presence of this building. It's just beautiful. Tōna kotahi mano e whitu rau ngā ākonga kei te kura tuarua o Rangiora. E rua rau rima te kau o rātou he Māori. Ko tā te tumuaki a Bruce Kearney, kua kua rawa te haerenga o te hanga whare. Kua hono hoki ngā tāngata maha ki te kaupapa nei, pērā ki te mana whenua. Everybody was excited to be part of that process. I think that what this does, in its most simplistic terms in this journey, is when you involve mana whenua from the beginning, amazing things happen. I think it creates a sense of space and place for coming together. I think it signals the importance that our community and our kura place on our akonga Māori and our whānau Māori. Tata ki te tahi ira rima miriona te utu o te whare nei. E ai ki te tahi o ngā māngai ākonga a Tessa McNay, ko tā rātou whare o te wā heu waua te kite. Engari ko tēnei whare hau kei te manawa o te kura. I think it's really cool just because it's something that's quite here and present and just kind of says that we have a place in the school and we're here and we belong. I see joy on our rangatahi Māori face when they know that they're going to have a place and a space that is literally identifies for them as a place to come together. Ko te tino take o te whare hei wā hiako. Engari ko tā Kearney kaore rātou I te whakatere I te hanga. I te mea he kaupapa nui mā te kura. People change culture. Buildings enhance, buildings provide opportunities. Our change that we're looking for is creating a sense of belonging. Ko te tūmanako ia ka tūwhera ngā kuaha ka rite te whare hei te mutunga o te tau. Halle Taite-Pitama, Tahu News. Ko te reo, te take.